Hello, nizere ko mufite ibihe byiza cyane. Ngiye kugerageza kukubwira nihuta amakuru y'imikino rero ahari ari kugenda avuga. Simon Happy God Musuva akaba rero yamaze kuva mu ikipe ya Difa El Jadida yakinagamo, akamaze gusinya ikipe ya Wydad Casablanca igihe cy'imyaka 4. Umusore w'umunyatanzania y'imyaka 27 umwaka ushize muri Difa akaratsinze ibitego bitanga ndetse na assist 3 muri match 28. Akaba rero agiye mu ikipe ikomeye cyane ya Wydad Casablanca. Kafu ikaba yamaze kwemerera Tanzania kuzakira match ya Tunisia ku itariki 17 z'uku kwezi, ikazba rero muri stade ya Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Akaba Tanzania yemerewe kuzashyiramo abafana bageze ku 30,000. Ubwo Kafu yamaze kubemera rero kuri capacity yabo ya 50% y'iyi stade. Kafu ikaba yamaze gufata icyemezo cyiza cyane cyashimishije amakipe yo ku mugabane wa Afurika rero azitabira Champions League na Confederation Cup. Ubwo birareba AP ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Akaba rero Kafu yamaze kubemera yuko abakinnyi bazanregistaringa bagomba kuva kuri 30 bakajya kuri 40 kuri ikibazo cya coronavirus COVID-19 rero bakaza bafite squad nini cyane. FA ikaba rero umuyobozi wayo amaze kwegura, yitwa Greg Clark kabisa, amaze kudemisiona ku myanya we ya president rero wa Football Association mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero uyu mwanya uyisofatwa mu buryo bw'agateganyo na Peter McCormick. Barcelona yamaze kubwira abahagarariye Ousmane Dembele bamugurisha yuko uyu mugabo ntahazajya, bakaba rero bakimufite agomba kubireza kontra y'ikipe ya Barcelona. Akaba byavuga ko uyu mugabo saison niramuka irangiye Barcelona yamugurisha, ariko akaba Barcelona yamaze kuhakanira abamuhagarariye. Luka Jovic wa Real Madrid mwataka akaragize ibibazo rero ubwo yajyaga muri Serbia, hanyuma ntiyubahiriza amabwiriza ya coronavirus rero bakamukatiye urukiko rwaho agifungo cy'amezi 6, ariko kubera ko bitageze mu gihe cy'imyaka 2 umunya Serbia rero iwabo bakaba bamubwiye ati ugomba kwishyura 30 by'amayero kugira ngo ukwepe icyo gifungo. Granada mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Espagne, ikipe ikaba ifite abakinnyi banduye coronavirus, abandi bamvunitse n'abandi bagiye mu makipe y'ibihugu. Ubu tuvugana kakanya ikaba iri gukorera imyitozo, ikaba iri gukora gusa ari abakinnyi 2 bonyine gusa mu ikipe ya Granada nibo bazima bahari. Paris Saint-Germain directeur y'imikino wabo ngira ngo mwamwumvishe muri Trace Foot rero yatubwiye byinshi cyane, ariko uyu mugabo akaba yatubwiye inkuru ikomeye cyane kabisa yuko Neymar, Mbappe, Di Maria, Draxler ndetse na Juan Bernat aba bagabo bombi rero bose akaba ikipe ya Paris Saint-Germain iri kureba ko yabongerera amasezerano. Warabimenye yuko se Gary Monk yamaze kwirukanwa n'ikipe ya Sheffield Wednesday. Sinzi nimba wabimenye Arsenal ya mascot yayo rero ikayamaze kugaruka mu kazi. Ganazarius yari niko bayita, akaba rero yongeye kugaruka mu kazi kabisa. Ibintu ni hatari cyane, ntago ikiri guhembwa na Ozil rero ubu Arsenal yongeye kwisubiza mu kazi. David Alaba akaba ari kugendana no kumvikana ikipe ya Bayern Munich mu bijyanye no kongera amasezerano, ndetse n'umuyobozi wabo yabivuyemo. Akaba yaravuze ko Bayern Munich yabivuyemo itazongera rwose kuganira na David Alaba ku bijyanye no kongera amasezerano, agomba kugenda for free rero saison itaha. Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool zikaba ziri imbere mu gushaka uyu musore. Jean-Michel Aulas amaze gutangaza yuko Memphis Depay batazamurekura mu kwezi kwa mbere, bazamurekura saison irangiye. Akaba rero bihakanye cyo kumugurisha mu kwa mbere, banemera bamurekura azagende muri samitaha ku buntu. Niklas Schule yagamaze kugaruka mu myitozo mu ikipe ya Bayern Munich nyuma ko yari yagize ikibazo cya coronavirus COVID-19. Akayamaze kugaruka rero. Joachim Low maraganira na Hans Flick nimba ari kubona uyu musore ari kwidevelopa neza cyane ku buryo azagaragara kuri match ya Ukraine ndetse na Spain. Tottenham Hotspur ikaba iri gutekereza kureba yuko yazana Christian Eriksen mu kwezi kwa mbere. Ni ikinyamakuru Daily Express cyanditse iyo nkuru. Dean Henderson akari kubwira Man United ndetse na Ole Gunnar Solskjaer nimba batabashije kumukinisha rwose ngabo wa mbere kuri David De Gea cyangwa se abona umwanya uhagije wo gukina. Akaba rero ashaka gusohoka muri ikipe ya Man United mu kwezi kwa mbere bakaba bamutiza. Tukivuga Man United kandi uyu musore yitwa Tete akaba akina ikipe ya Shakhtar Donetsk, muramwibuka cyane azonga ikipe ya Madrid ubwo ari kubitaga 3-2. Akaba rero uyu musore nk'inzozi ze no gukinira Liverpool cyangwa se Man United, ikipe imwe muri izo bijyamo buraburizo ngo bikunze. Akaba yajya mu ikipe ya FC Barcelona rwose nk'inzozi ze zikabije. Liverpool ikaba iri gushaka umusimbura mu kwezi kwa mbere bipfa bidapfusha kabisa, igomba kubona umuntu uza gusimbura Virgil van Dijk ndetse wafasha rero ira defense ya Joe Gomez ndetse n'umukapo bita Joel Matip. Akaba rero ikipe ya Liverpool irashaka uyu musore akayitwa Milan Skriniar, ikipe ya Inter de Milan. Mirase ifite umusore witwa Sam Castellio, ariko bisa nkaho rwose yasubiye inyuma cyane rero. Akaba uyu musore ashaka gutaha mu kwezi kwa mbere nk'uko Mundo Deportivo yabitangaje. Uyu rero azokina ikipe ya Villarreal, akaba ari gushakira cyane ikipe ya Sevilla ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid. Fernando Santos umutoza w'ikipe y'igihugu ya Portugal amaze gutangaza ko Cristiano Ronaldo ari gukora imyitozo kandi ameze neza cyane. Ni igifaru kandi ambitious kabisa no kuzaba umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane muri ikipe y'igihugu. Akaba rero amaze gutsinda ibitego 101 mu ikipe y'igihugu, arabura ibitego 8 gusa ngafate Daei Ali. Akaba rero kuri ngubu uyu mugabo witwa Cristiano Ronaldo murakora imyitozo ku rwego hejuru cyane, garashaka gukina match zose, ariko umutoza yamaze gutangaza ko azakina imwe muri match 3 ikipe y'igihugu ya Portugal izakina. Cristiano ashaka gukina buri match yose, ariko
yamubwiye ati oya nzaguha imwe muri eshatu zizira ahangaha kabisa ntihatari. Yitwa Marashi Kumbura, akaba ari umusore ukina ikipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, yiyongereye ku bandi bakinnyi benshi. Ikipe ya AS Roma nabo bamaze kwandura coronavirus, nabo bamerewe nabi cyane kuri ikipe ya AS Roma, ntago ari Lazio yonyine gusa n'ingi yashize. Nyuma rero iyo uyu musore Marashi Kumbura aje asanga muri infirmiere abandi banduye COVID-19 harimo Eden Dzeko, David Santon, hakaza Federico Fazio, Lorenzo Pellegrini. Abangaba bose rero bakaba ari hanze nk'uko byatangajwe na Sky Italia. Tukivuga COVID-19 mbere nabi cyane n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Denmark rero ikaba ifite umusore witwa Roberto Skov yamaze kwandura coronavirus akina hagati mu kibuga. Uyu musore rero we n'umuphysiothérapeute w'ikipe ya Denmark, akaba rero banduye COVID-19 bituma abandi bakinnyi bose ngubu bakaba babafungiranye, harimo Frederic Runou, hakaza Yusuf Plus n'ikipe ya Belgique, hakaza kandi Epion Sisto, Ander Drea, hakaza Eric Siviachenko, Alexander Shiroz, Martin Braithwaite, Rasmus Farke, Jensen. Abo bose bakaba bari hanze kabisa, bamaze kubata hanze rero ku ikipe y'igihugu ya Denmark. Ntago borohewe cyane kuko n'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Denmark yaranduye, ndetse n'umutoza umwungirije, bose rero bakaba bafite coronavirus COVID-19. bose bamaze kubatereka mu kato gatoya kuza kongera kubakorera test rero kureba nimba bashobora kuba bayikirutse. Bako Denmark igomba gukina n'ikipe ya Iceland, ntago byoroshye, ariko Christian Eriksen ni muzima, Simon Kijana n'abandi benshi rero bo bakaba basanze ari bazima cyane. Goal, iki kinyamakuru gikomeye cyane cyandika amakuru y'imikino rero kikunda gushyiraho buri mwaka abakinnyi babitwaye neza cyane muri Année Civile, kikaba cyamaze gushyira abakinnyi bageze kuri 50, ariko 10 ba mbere akaba ari ku mwanya wa 10 harimo Sadio Mane, ku mwanya wa 9 Thomas Muller, ku mwanya wa 8 Karim Benzema, ku mwanya wa 7 Virgil van Dijk, ku mwanya wa 6 Kylian Mbappe, ku mwanya wa 5 Cristiano Ronaldo, ku mwanya wa 4 Neymar, ku mwanya wa 3 Lionel Messi, ku mwanya wa 2 Kevin De Bruyne, ndetse ku mwanya wa mbere akaba ari Robert Lewandowski. Reka dusoreze rero mu gihugu cya Nigeria, akaba yitwa Noah Abraham, akaba ari umusore w'imyaka 15 gusa, akaba rero amaze gusinyira ikipe ya Kano Pillars yo mu gihugu cya Nigeria. Reba ariko ukuntu ba official izo mukinnyi yavuye muri Leta Zunze za Amerika umupeti, ababyeyi be bakaba bamugurishije muri ikipe ya Kano Pillars ngo agiye gukina muri ikipe, ariko reba imaje gakina muri ikipe. Uyu mupeti uko azawuhamya, mana yanjye ni ibibazo. Bibe byiza cyane les amis.